Selam iz Tuzle. Mnogi mladi uzimaju baš vas za kategoričkog uzora, barem što se tiče ličnosti današnjice. Vezano za organizaciju, vremena i disciplinu, kako organizirate dane, sedmice, da li pravite plan i ciljeve i na kojem nivou, sedmičnom, dnevnom i tako dalje, kako se borite protiv nefsa i nediscipline, kako se motivirate da ostanete na pravcu ka cilju, konstantno usvajate nova znanja. Jako kompleksno pitanje i zahtijevalo bi jedan cijeli termin, ali ukratko ponavljam, što se tiče uzora, a pogotovo kategoričkog uzora, jedini uzor je vjerovjesnik. Posljednji, za nas muslimane, posljednji vjerovjesnik Muhammed a.s. Za ljudsku civilizaciju svi vjerovjesnici. Prema tome, svi mi koji smatramo da imamo pravo da vam se obraćamo, zahvatajući sa bunara, vjere i svih drugih izvora znanja, smo interpretatori uzora. I zato želim da se naša omladina u tom duhu izgrađuje. Jedini pravi uzor je Allahov poslanik Muhammed a.s. Mi smo interpretatori toga uzora. Što se tiče pitanja koje se odnose na mene lično i način organiziranja života, bez detalja, ali ključ je imati listu prioriteta. Listu prioriteta u pogledu svojih težnji, obaveza, poslova i odgovornosti. Inače čovjek svaki funkcionira po svojim prioritetima, po listi prioriteta. Bilo da je formalno ima ili da je nema formalno i da inertno se kreće. Jer ljudi uvijek rade ono što im je najbitnije u životu. Čak i kad rade loše stvari, oni misle da je to najbitnije u životu. Tako da je to osnovni ključ. I onda se boriti da što više sa te liste prioriteta po liniji prioriteta ostvarite. Na dnevnom, sedmičnom i svakom drugom planu. Naravno da lista prioriteta se gradi ili pravi po tome šta su vam ideali života, šta su vam ciljevi života, kolika vam je etička snaga, kolika vam je duhovna snaga. I znajte, za velike poslove, velike uspehe, puno posla, puno izdržljivosti, to je sve vezano za cilj. Kakav vam je cilj? Ako vam je cilj uzvišen, onda će i snaga koju vam daje gospodar i vas i vašeg cilja biti velika. I ukoliko zahvatate, ponavljam, ključnu stvar, ukoliko zahvatate sa nepresušnog izvora, nikada neće prestati vaša snaga dok ste živi. Ukoliko zahvatate sa privremenih izvora, oni će presušiti. A izvori vaše snage su vezani za vaše ciljeve. I ukoliko je cilj uzvišen i vezan za Svevišnjeg, Svevišnji je vječan i cilj vaš je vječan i energija je vječna koju crpite iz tog bunara. Ukoliko su vaši ciljevi banalni, životinski, hedonistički, tjelesni, prizemni, onda će iz tog cilja izvori vaši će biti veoma ograničeni i nećete imati snage, ili ćete izgubiti strpljenje, ili izdržljivost, ili motivaciju. Dakle, to je osnovna formula, a sve se to svakako može detaljno raslojavati i tumačiti.